Anli call, anli text, ket itan, adda pa yan ti anli liempo, nagimas kaka. When, gusto da ita, anli liempo iti nasarakan tayo, iti pasat na, iti barangay 16 Lawan City, na imas amin alako da, sinigeng-geng, liempo, ken sizzling foods, paking itinaga ti restaurant. Apay nga ta. Paano natakit ko mit ganli. So kahit ko di sabsabali, yawampay. So kung nakpadasik man dito unlimited liempo. So DJ, nagrugi ako di yawampay dito pestok. Papa-order na pa lang through online. So nakayatamit ti tao. So DJ, napanunot ko nga agka pesto nga kas lang dito magkita. So DJ lang di story na DJ. Okay. So ito sir, kakaiba na tinagan na apay packing the first ever. Tinagan ko ngamin talaga is king. Ang ngayon di ubiyak pa lang kit awag lang niya packing ko na daw niya. Okay. So ito sir, ano dagiti best seller tayo? Dito umuna, dito unlimited liempo, 169 lang. At dito rice na kami sa unli talaga, awan ti time na. So magkita ti menu, 169 lang iti unlimited liempo. Tapos ni liempo solo 99, liempo rice 89. Para iti dito may isang best seller pa eh. Mamukit aganli. Syempre para kanya kaget mas kiket ko lag anli ndap no mat na ma-solve. Okay. Aside from liempo sir, ano pa dagiti lakoyo? Dati sabaw ko da sinigang na hipon, sinigang na baboy, bulalo, beef mami. Ken ada pa iti beef barbecue no ko. Okay. So anong oras nga mangrugrugi detoy Takta circuit 4 o'clock 4 to 11 PM. 4 PM to 11 PM ngem balak ko nga lukatan tumet ti Aldawe. So kumusta mat sir dagiti customers tayo? Okay met sir, awa met ti makunada. Ado mo dagiti repeaters. Nadadamit lahat ta. Okay. So ito sir, gapo iti daytoy adan sa akit Friday di muna nga negosyo sir, di pares di ponyemais. Upat ngayon ti negosyo ko. Upat. Ano pa dagi Jay sir? Imuna kit gempanada akpay. May kadway ti tiandaan, nangalak ti sarili nga pestod tangem agsanggasat tsak di may sa nagpositivity ti COVID-19. Tapos hindi pares ko iti provincial. Diyan. Tapos tayo ito yan. Sabi ko mata dito yan. Okay. Sir, estudyante kan sakit. Takasan mo mapagsabsabay, sir? Kasang-sangpit ko lang. May sana ka criminology student iti NU. Kasan mo mapagsabsabay, sir? Damit ni, bakit ko no? Ibatik kanya. Mo damit amin di proseso no. Kaso na insurok mit amin kanya. Ken ado nga proseso dito. Bawak na ala jay raman. Hal lang nga namin tlo, namin upat. Basta ti negosyo, amuan mo no, kahit ti tao, so isapul mo. So nga kaskarin nga makopya. Okay. Skan kadagiti kayat na iti umay, dito'y mismo nga piesto. Stokket masarakan dito'y dayain ti PSA, weno ti bagay ti tricycle driver ket barangay 16 di sa Monte Street, corner Villanueva.